Ziyipafu. Ndagusuje wowe ukurikirana Ziyipafu TV. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamajije kwinjira mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ibi ngibi bikaba byatangajwe n'umuvugizi w'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Kugeza ubu ngubu rero nta muntu uzongera gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko agenga umupira w'amaguru mu Rwanda, kubera ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB narwo ruzaba rufitemo ikipe y'umupira w'amaguru. Aya namwe mu magambo yagiye akoreshwa na bamwe mu gihe bari bakimara kumva ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamajije gushinga ikipe igiye kugaragazwa mu minsi mikeya iri imbere. Gusa zagaragara rufite ikipe izaba iruhagarariye narwo mu mupira w'amaguru, ntabwo rwo ruzaza rugenzwa no kureba ibyaha bishobora kuba bikorwa mu mupira w'amaguru cyangwa se amakosa ashobora kuba agaragara mu mupira w'amaguru. Ruzaba narwo ruje kugira ngo rujye ruhangana n'andi makipe mu kugira ngo rurebe ko narwo ikipe y'uru rwego yazajya itwara ibikombe bimwe na bimwe bitangirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bihabwa amakipe abagiye yitwara neza mu mupira w'amaguru. Ntabwo ruzaza rugenzura amakosa akorwa mu mupira w'amaguru, bizaguma bigenzurwe n'abari basanzwe babigenzura. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB tubona cyo ruzungukira mu kuba rwashinze ino kipe, nuko ruzabasha gukomeza kwegerana n'abaturage, ikindi rukagirana ubusabane nabo, rukajya ruboneraho kujya rutangarizamo bimwe mu byo rusaba abaturage gukomeza kwirinda mu cyangwa se no gukora mu rwego rwo kugira ngo batajya bagongana n'amategeko, ku buryo byabaviramo kuba batabwa muri yombi n'uru rwego narwo rukaba rwabashyikiriza inkiko. Uyu rero azaba ari umwanya mwiza w'uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB wo kujya rukoresha imyidagaduro cyane cyane umupira w'amaguru, ubundi rukegerana n'abaturage muri rusange. Rero n'ubundi nta gishya kirimo cy'uko twabona urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu mupira w'amaguru, kuko n'ubundi dusanzwe dufite inzego z'umutekano zisanzwe zifite nazo amakipe aziserukira mu marushanwa atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twavuga nk'urwego rwa polisi, urwego rwa gisirikare, abo bose bakaba bafite amakipe abaserukira mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'uru rwego rero rw'ubugenzacyaha RIB narwo akaba ari muri ubwo buryo narwo rugiye gushyira hanze ikipe y'umupira w'amaguru izajya iruserukira mu mikino ihuza amakipe hano mu gihugu cy'u Rwanda akina umupira w'amaguru. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'uru rwego Dr. Murangira Bitseri, akaba yavuze ko ikipe y'uru rwego iraza gushyirwa hanze mu minsi mike iri imbere, ngo dore ko hari gukusanywa ibyangombwa nkenerwa byo kugira ngo ino kipe ibe yashyirwa ahagaragara. Abenshi tukaba twiteze kuzareba ino kipe abakinnyi bagambere bazayigaragaramo, akaba ari ikintu nacyo giteye amatsiko. Reka twese rero tubitege amaso undi tuzirebere uburyo ino kipe izaza ikajya yesurana n'andi makipe asanzwe agaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mupira w'amaguru. Mwakoze kubana natwe, andi makuru ni mu mwanya mutoya uri imbere. Ziyipafu.